Klamisian rangke. Raden ye. Kawai katrok umum Richard Serman. Public hearing. Nakakadaw babu ka ng public hearing. Kajing senyum sarong ya kinong chong senong yong ka isentia wada yok gi jing job haden wa cha chitom dagi tiyaw dagi benai dagi sngi wo yale percha wo yakun percha ya ke sarkar hejing itu open man hearing ne bha gani ga Sri Simen kad wa kamte nin ka ar witrit sibun ki wacha bom hakti ku pulit kitu wa kerchan ya ka jing peman yang public hearing Hendrai Cibon wan kiwa percaya ya kani jing penman ya kani ga public hearing kadwa kamte ne kesni arf atarit kumba ong preston kani ka public hearing kawan lengba kasur jong pai ba lada don ka jing percaya gimla ban menteri kameka kumta menedang step wat lada kithom da kabor kiba percaya ya kani trisimen hendai hadu bakin ya bandrung ban poi ha ka jaka ban pelong ya kanika public hearing kumta da ka jing pertajur ke jongki baki persya ya kani ka simen halor kata kimban se na ka liang jong ka bot population kala simrai ban cancel ban stop no ya kanika public hearing kumta naya keno naya ro ya kano kanu sarkar hendrai ngiro ya kami khalia bot population ka simrai kasur jong pai ba